Myntri Rangbahduh kari Narendra Modi hene kesngi ulaong bakajing Pyndonkam bak yaki kor kibor kejuk start Mynta kalong ke atiar ke bakongsan ban penyesok ke leng ke perthai. Myntri Rangbahduh ulaong yakani hakapor bodang ajing kren hagajing elang jong ke G20 Development Ministers kabelalong Varanasi hene kesngi lingba ke video message. Katkum kajing penpau Myntri Rangbahduh ulaong bakajuk start thamai kalawan ra kajing kala hapok kari badru ban kentiu ya karukam trekam bad kalong ru kajing ajing mentoi ki paitba halor kajing kentiu ya kiri hakabayade baka G20 Myntri Rangbahduh ulaong baka India kalayarap ban kentiu ya karukam im jong ki breu haki palat spa district bad benrap ru dakabaong bakini ki district Mynta kilalong kajing yarap ban kentiu hakari. Digitization of technology is an important tool to help bridge the data divide. In India, digitalization has brought about a revolutionary change. Technology is being used as a tool to empower people. Kasorkar jala hene kesngi kelarai ban shim ye kilat kilinti